Alright, jom unpack pack Champions Rise. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video unpacking pack Champions Rise, pack terakhir Monster Galaxy Card tahun 2025. Tahun ni saya dah buka pack Heroes Unite, lepas tu ada Blazing Frost, lepas tu ada Maker Strike, dan yang ini yang terakhir lah, Champions Rise. By the way, dalam pack ni ada spoiler untuk Mekamato Musim 4, ada spoiler untuk Baraju dan juga Papazola The Movie katanya. Saya pun tak pasti, tak apa kita tengok dulu. Kalau korang langsung tak nak spoiler, maybe jangan tengok dulu video ni, tengok dulu benda-benda yang berkenaan, lepas tu barulah tengok video ni. Saya bagi je spoiler alert awal-awal, takut memang betul-betul ada spoiler. Kepada orang yang nak komen, kalau boleh tolong jangan komen spoiler, sebab ramai lagi viewers channel Seafoodin yang belum sempat untuk tonton Papazola The Movie especially. So tolonglah jangan spoil Papazola The Movie. Saya dah buka setiap satu pack ni, total ada 9. Saya akan tunjuk semuanya sekejap lagi. Tapi sebelum tu saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Seafoodin, follow social media Seafoodin, and also join group Telegram dan juga group Facebook. Semua link tu ada di ruangan deskripsi. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua members channel Seafoodin, Seafood Squad VVIP. Terima kasih korang sebab support channel Seafoodin secara terus dengan menjadi members. Saya tak nak video ni terlalu panjang, so jom buka pack Champions Rise dan tengok setiap satu kad yang ada dalam pack Champions Rise. Alright, jom tengok ke semua 9 pack untuk pack Champions Rise ni. Yang pertama macam korang tengok ni, ada Boboiboy Nova, lepas tu ada Boboiboy Blizzard, ada Mekamato, ada Kacak Muda, ada Mecha Mega Koncho, lepas tu ada Boboiboy dan Gopal, lepas tu ada Papazola Muda, lepas tu ada Papazola biasa, Papazola tua, and also Kacak tua. Yang ini yang last sekali. Macam biasa kita akan buka pack yang pertama sekali. So jom kita buka pack Boboiboy Nova ni. Biasanya dalam video unpack Seafoodin, saya akan buka yang pertama ni, saya akan buka, saya akan tunjuk korang semua benda, the whole process lah pembukaan ni, so korang faham macam mana saya buka. Lepas tu nanti pack-pack seterusnya saya dah tak tunjuk dah. Alright, jom kita tengok apa dekat dalam. So dekat dalam first kali kita ada HP marker yang ini. Dia design macam style Papazola punya sikit, very cool. And lepas tu kita terus start dengan kad yang pertama lah. Right, alright, dia tak ada cara bermain tu semua, tak ada. So jomlah kita mulakan. Kad pertama untuk pack Champions Rise adalah Lovelian. Okay, inilah nama alien ni. Kepada yang tengok Papazola The Movie tak tahu apa nama dia, ni nama dia. Kepala Love ni nama dia Lovelian. Lepas tu kita ada Operative Papa. Ini kita tengoklah dalam Papazola The Movie. Lepas tu kita ada Quali, nice. And then kita ada Boboiboy Duri punya kad awesome. Okay, ni kad awesome Duri, very cool. Saya tak sabar nak tengok yang lagi satu punya awesome by the way. Anyways, lepas tu kita ada Mega Koncho. Okay, alright, nice. And then kita ada Boboiboy Nova. So ini adalah kad S. Wow, ini adalah kad S untuk pack Champions Rise. Biasanya kad S ni dia lambat-lambat sikit, tapi Monster letak yang pertama sekali untuk pack Champions Rise ni. So tu dia rupa Boboiboy Nova dengan dia punya holo dia. Wah, cantik. Saya memang suka. Saya memang suka warna macam biru-biru, merah-merah, oren-oren ni, macam gabungkan. Saya suka the colour, it pops. So yeah, memang cantik. Jom buka pack yang kedua pula. Alright, so kad pertama kita dalam pack yang kedua adalah Pak Patu. Okay, ni Pak Patu dari Baraju. Lepas tu kita ada Pipi Zola. Oh, comel. Lepas tu kita ada, wah, kita ada Boboiboy Blaze lah ni. Ni Blaze kan? Ni Boboiboy Blaze punya awesome. Kan, ni Boboiboy Blaze kan? Ke ini Boboiboy apa ni? Allah, hai. Saya tak kenal lah korang. Ni Boboiboy Blaze ke Boboiboy api korang? Cuba komen. Lepas tu kita ada Chimubot. Wah, Chimubot. Okay, cool. And then lepas tu kita ada Mega Genitor. Oh my god, Mega Genitor. Siapa yang tengok Mekamato korang faham. Lepas tu kita ada, wah, kat Boboiboy Blizzard. This is also S. Yes, for my friend Risi, this is our boy Blizzard. Our IC baby boy Blizzard. Oh, panjang betul nama sekarang. So, ni rupa kat Boboiboy Blizzard. Of course, my favourite. Wah, look at the hologram. Jawa weh. Saya suka. Tapi kan korang like, okay, you know, saya memang peminat Blizzard, but saya prefer Cat Nova dari Blizzard. And also, this is S. Alright, baguslah Monster bagi Nova dan Blizzard S. Diorang kan kembar, so kena sama.
Oh, that is so cool. Look at the card. Oh, so cool. Jom buka pack yang ketiga. Alright, card pertama dalam pack ketiga adalah Ying. That's cool. Lepas tu kita ada apa ni? Sang buaya. Oh my god. Buaya-buaya dalam Papa Zola the movie. Ah, I see that. I see that. Lepas tu kita ada Gopal. Alright, that's cool. Kenapa saya letak kat jauh ni? Kejap korang sepatutnya boleh nampak kat yang sebelum-sebelum ni. Ah, nampak tu kat tepi ni kan? Alright. Lepas Gopal kita ada Rectanglian. Ha, itu nama dia. Saya tengok movie Papa ni, saya fikir apa nama dia. Saya tahu macam mana nak fikir nama dia. Hang kau tu nama dia Rectanglian. Baru saya tahu. Lepas tu kita ada Mekamato. Oh my god, that is so cool. Oh my god, ini Mekamato buat advance mode. Oh my god, monster. Boleh tak saya nak Mekamato gitu cepat-cepat? Saya tak sabar nak tengok lagi ni advance mode ni. Anyways, kat seterusnya adalah wow. What the heck is this? Ini adalah Boboiboy. What? Boboiboy Nova? Tapi kat awesome? Tapi kat hollow? What? No way! That is so... Oh my god, this is very very cool. Kat awesome, tapi hollow. Okay, now give me a reason why orang tak nak guna kad lain. My god. Okay, kalau saya jadi pemain MGC this is the only kad awesome yang saya akan guna all the way. Like, oh my god, look at him, so beautiful. Dang, monster. Damn, monster buat kelainan, and this time it's so cool. This is so cool. Oh my god. Oh, look at him. Wah. First time tau kat awesome dapat hollow macam ni. Cool gila weh. Very cool. Jom buka pack yang keempat. Kad pertama adalah Otai. This is our MVP. Let's go. Lepas tu kita ada Mega Rubica. Another MVP. Let's go. Lepas tu kita ada, oh my god, this is my boy, this is our boy. Peminat Boboiboy Ice, Boboiboy Ice fans, where are you? Comment down below, okay? Boboiboy Ice fans, let's go. This is my mama. This is the MVP of the day, every time. Bias gila. Terus kita ada Daun. Okay, this is Boboiboy Daun. I got it. This is Boboiboy Daun punya awesome, very nice. And then kita ada Boboiboy Blaze. That is also cool. Okay, Ice is awesome, Blaze is cool, very good. And last one, god damn, bro. Kaca. Terus ada kad hollow, and it's an A, kad A daripada Kaca. Brother, he is Kaca, you know. If you don't speak Malay, you don't know that Kaca means handsome. So he is handsome, and his name is Kaca. Ah, lama, I love that. Jom buka pack yang kelima. Kad pertama adalah Yaya. Okay, nice. Kad kedua adalah Mama Zilla, Monster. Kita ada kad yang lebih kurang sama macam ni, tapi daripada TGV. Lepas tu kita ada kad Olian, right, Cik Anas. Lepas tu kita ada Mas Gardu, okay. And then kita ada, oh my god, is that Boboiboy Ice? I think that's Ice sebab dia pakai bow and arrow. Damn! Look at him. Look at our boy. Oh my god. Look at our boy. Bro, Boboiboy Ice has been getting love in terms of card designs, bro. He's been getting love. Like, design card awesome Boboiboy Ice Aish. I love it so much. Anyone, siapa yang design ni? Props. Lepas kita ada, of course, Mecha Concho. So, siapa yang tak tahu, dekat pack Mecha Strike inilah SR. Tapi dekat pack sini dia jadi kad A biasa je. Tapi still lah, kad dia cool gila. Warna merah tu memang mengancam. Jom buka pack yang ke-6. Kad yang pertama adalah kad Sumorai. Lepas tu kita ada kad Boboiboy Sopan. Dia A tapi dia tak hollow. Okay, dia A tapi dia tak hollow. Lepas tu, oh my god, kita ada Boboiboy Air. Wah, this is my favourite tahap 1. Lepas tu kita ada Boboiboy Api, also very very cool. One of the best episode dekat Boboiboy Galaxy musim 1, by the way. And then kita ada Mama Zilla, Operative Zilla, very very cool. I like Mama Zilla so much from the movie, bro. Suka gila movie tu. And
Of course, kita ada Bobo Boy dan Gopal sebagai card A kita. This is the unbeatable duo, man. Oh my god. Korang, siapa yang belum tengok Papa Zola The Movie? Pergi tengok sekarang. Holy, I love this card. Saya suka warna emas dia. Wah, Monster tahu. Monster tahu. Ramai orang suka card warna emas. So, diorang banyak bagi card warna emas. Look at them. Look at them. Jom buka pack yang ke-7. Card pertama adalah card Papa Zola. Ni macam card Mama Zila tadi lah kan? Lepas tu kita ada Tokang. Final form Tokang. Okay, out of nowhere. Alright. Lepas tu kita ada Mas Mawaiz. Okay. Alright. Lepas tu kita ada Yombi. My guy. Wah, Yombi ada card. Baru masuk je PSU ada card terus. Nice kan? Lepas tu kita ada Panglima Pairapi. Of course dah ada Mas Mawaiz kan, ada Panglima Pairapi. And I'm shaking. I am shaking right now. I am not kidding. Bobo Boy Blizzard. Tapi kat awesome. This is so cool. Korang kena tengok muka saya. Saya dah mengaku kalah dengan Champions Rise. I am defeated by how awesome this card looks. Oh my god. This is cool. Card awesome ni. Oh my god. Card awesome ni. I don't know why people would use ada card awesome sepanjang ni. Like, kalau korang pergi tournament lepas ni, confirm semua orang guna card awesome yang ni. Tak ada orang nak guna card awesome lain. Oh, thank you. Monster, this is amazing. This is the best card. Risi. Our Blizzard boy. Jom buka pack yang ke-8. Card pertama adalah card Api. And this one is Bobo Boy Api. Ya, ni Bobo Boy Api punya awesome. Okay, very cool. Wah, kita ada QBKO. Oh, dekat A dekat A tapi tak ada holo. Lepas tu kita ada Fang. Oh, ni daripada Baraju. That's cool. And then kita ada Robot Mega Pak Pato. Akhirnya kita ada nama. Okay, saya tak tahu nama dia. Akhirnya kita dapat Robot Mega Pak Pato. Itu nama dia. And kita ada Yombi Muda. Of course. Very cool. And lastly, of course, kita ada Papa Zola Tactical Suit. Card A holographic. Oh my god, this looks great. Again, warna emas. Warna emas is always a W. Look at the card. Wow, saya suka card ni. Saya suka. This is very awesome. I mean, so far pack Champions Rise, card yang holo semua cantik. Jom buka pack terakhir, pack ke-9. Card pertama untuk pack terakhir kita adalah Panglima Yanari. Lepas tu Berlian. Oh my god, Berlian pun ada card. He's cool. Lepas tu ada King Boxel Dragon. Okay. And then ada Kacak. Kacak tua yang kacak. Lepas tu ada Awesome Air. Ni betul-betul Bobo Boy Air. Dia guna pause. Alright. And card terakhir kita adalah card Awesome Daun. Tapi ini card Rimba, guys. Oh my god. Oh man, this is way too good to be true. I'm not gonna lie, bro. This is so good. This is so good. Dengan Tumboso kat belakang. Alpha Jumboso? Alpha Tumboso? Doesn't matter. Oh my god. Look at him. Tengok dia. Tengok Rimba. Tengok Rimba. This is so unfair. Nanti dalam movie Rimba pakai topi ke Monster? Sebab Rimba tak pakai topi ni yang handsome Monster. Macam mana ni? Oh my god, look at this card. Bruh, I don't know what to say. I'm speechless. Alright, itu je saya punya unpacking untuk pack Champions Rise. Wow, that was good. Good set of cards. Saya tak pernah main pun Monster Galaxy card ni. I mean, last saya main tahun lepas kot. So, saya tak main sangat. Tapi sebagai seorang yang collect, sebagai seorang yang beli dan hanya fokus pada rupa, sebab saya suka tengok karakter-karakter ni atas card, saya sangat happy. I mean, sepanjang tahun ni, sepanjang tahun 2025, semua card yang keluar, yang Monster keluarkan, memang bagus. Even yang saya kata paling lemah dari segi looks adalah Heroes Unite, pun power, pun cantik. Ada card yang macam saya suka gila kat Heroes Unite. And then saya suka Blazing Frost, saya suka Mecha Strike. I feel like all those cards are great, but I think the best one, kita boleh agree maybe, pada semua collector is this one. Heroes, Champions Rise. Ini adalah card
rimba pertama kita, dan ianya adalah kad awesome, dan ianya sangat-sangat cantik. Selain daripada kad tu, of course, kita kena puji kembar ni. Oh my god, look at them. Yeah, very cool cards. Semua kad holo best. Even kad yang bukan kad holo best, contoh kad ni, kad awesome ni, ada paus air. I love Bobo Boy air so much. Very good. And kad lain pun okay, cantik. Okay. Yeah man, very good pack. Alright, itu je untuk video ni. Dah terlalu panjang saya rakam. Saya nak tinggalkan soalan kepada korang. Dalam banyak-banyak kad mana yang paling korang suka? Saya nak korang komen. Kalau saya jujurnya tak boleh pilih. Dia sama ada salah satu ni lah. Dan ya, saya happy sangat ni dapat kad ni. But at the same time, this is my boy. Kan? So, saya tak tahu nak pilih mana. Tapi saya nak korang pilih satu. Komen dekat bawah. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa di video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.